Bahaye ikaze kuri mwese mugiye mutandukanye, abari mu Rwanda, i Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, muri East Africa ndetse no muri Afrika yunze ubumwe, aba diaspora bari hirya no hino hatandukanye, abari ku mugabane w'i Burayi, wa Aziya ndetse n'indi migabane itandukanye, mbese n'isi hose muri rusange. Kuri bantu baba bashaka kumenya amakuru menshi cyane yagiye atandukanye kandi amakuru agiye agezweho, ndetse n'amakuru ya showbiz ay'ibyamamare avugwa mu Rwanda by'umwihariko ndetse n'avuga ku isi hirya no hino hagiye hatandukanye. Ku munsi wa none ndagira ngo mbafashe dutembere inyubako idakunda kugera cyangwa se kugera ku karubanda, ku mbuga nkoranyambaga, mbese bigoye byo kugira ngo wamenya amakuru y'iyo nyubako. Ni inyubako irinzwe cyane, niyo nyubako ya mbere ifite umutekano uhanitse kuruta izindi nyubako zose, dore yuko ari inyubako inafite uburinzi burenze n'ubw'ibigo bya gisirikare biri hirya no hino muri Afurika ndetse n'ibigo bya gisirikare biri mu Rwanda. Iyo nyubako ni inyubako itari kagafu k'imvugwa rimwe, ni inyubako iri mu kilometero kimwe uturutse ku muhanda. Iyi ni inyubako idakunda kujya ku mbuga nkoranyambaga, aho no kumenya amakuru yayo ugiye no ku mbuga nkoranyambaga sibangana kubeshye, aho wakwandikamo ngo inyubako ya Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda, iherereye ahagana he? Kumenya akarere, umurenge n'umudugudu ubwabyo biragoye, ntabwo wapfa kubikwereka. Nagira ngo noneho ukande ku ijambo subscribe kugira ngo noneho nze ngufashe mbive imuzi mbishitse emuzingo. Aya ni amakuru uba utasanga ahandi. Gusa reka mbabwire yuko hari kampani bita Revobit. Iyi ni kampani ikomeye cyane, ni kampani iri gufasha abaturarwanda kwikura mu bukene. Iyi ni kampani yaje nk'igisubizo kuba yafasha abaturarwanda abari hirya no hino hagiye hatandukanye, haba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ni kampani abantu bafite ibibazo by'indwara zitandura, ahangaha barebaho rwose rikaka. Iyi kampani ku muntu aho yifuza kuba yamenya amakuru menshi ayerekeyeho, akaba yahabwa umuti, bakaba bamufasha kugira ngo indwara arwaye itandura ibashe kuba yakira, harimo indwara ya kanseri, impyiko, diabete, abantu bafite n'ikibazo cya prostate. Rwose iyi kampani product itanga zirabafasha, bakabasha kuba bakira ikibazo kikaba cyavaho burundu. Imiti batanga irizewe. Mu gihe waramuka yifuza ibisobanuro byimbitse wahamagara kuri 0788 65 28 147. Nimero ziraho hasi rwose, baragufasha ukabasha kuba wakwiteza imbere ndetse ukabafasha n'abaturarwanda kuba bagira ubuzima buzira umuze muri rusange. Ikaze nanone nk'uko nababwiye, inyubako ya His Excellency Paul Kagame ikikijwe n'ishyamba. Iri n'ishyamba mbere yuko urigeraho ubanza wanyura ku bajepe bagiye batandukanye barimo gucunga umutekano, aho mu gihe cyose uri umuntu usanzwe udafitanye gahunda ifatika na perezida byahugora kugira ngo uhagerera. Niyo mpamvu ituma amakuru yo kuba wabona amakuru atomoye uko iyo nyubako bigoye cyane, kubera yuko iri mu kilometero kandi mbere yuko uhagera ubanza wanyura mu ishyamba, wafata amafoto akajya ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibintu bigoye cyane. Iyi ni inyubako aho kuhagera rwose gufata ikilometero kimwe mbere yuko uhagera, ariko iyo umaze kuhagera uba wanyuze ku bajepe ibihumbi n'ibihumbagize bacunze umutekano. Kuko nabigarutseho, iyi ni inyubako ikomeye cyane kandi yubatswe na kampani zitandukanye. Yabanje kubakwa na kampani yo mu gihugu cy'Ubushinwa, dore yuko igihugu cy'Ubushinwa burya gifite kampani yubaka inyubako zikomeye cyane z'umutamenwa. Iyi nyubako ya perezida ifite umwihariko w'uko ari ya nyubako itapfa kwinjirwamo n'ikibombe kibonetse cyari cyo cyose kikaba cyayipfumura. Iyi nyubako niwo budasa ifite, kuko ntabwo yubatswe na kampani imwe, ahubwo yubatswe na kampani zisaga ebyiri. Yabanje kubakwa na kampani y'Abashinwa, irongera yubakwa igezemo hagati, irongera yubakwa na kampani yo mu gihugu cy'Ubuhinde.
iyi nyubako irimo mu nyubako zikomeye cyane, wenda mu gihe waramuka uyirebeye inyuma wabona ariya nyubako idashamaje cyane, ariko tekinoloji iyi nyubako ikozwemo niyo iyigira inzu y'akataraboneka. Amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abapaparazi batandukanye bagenda bafata amafoto hirya no hino, byagoye kugira ngo bagere ku iyi nyubako. Avuga yuko iyi nyubako yatwaye akayabo k'amafaranga asaga miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga miliyari 30 ntabwo ari ya mafaranga burya y'agafuka imvugwa rimwe, ni amafaranga agira umugabo agasiba undi. Iyi nyubako ya perezida ifite umwihariko kubera yuko ifite icyumba yakiriramo abaperezida bagenzi be mu gihe baje kuba bamusura, kandi ikindi ikagira n'urundi ruganiriro aganiriramo n'umuryango we, ku buryo iyi nyubako ya perezida utapfa kuyivogera uko ubishakiye. Iyi nyubako ya perezida muri metero 1000 nta mujepe n'umwe urimo, mbese iri ahantu hisanzuye ku buryo umwana rwose we uri gutembera atagira ikibazo cyo kuba afite umutekano muke, kubera yuko ni inyubako irinzwe bikomeye cyane. Wenda bijyanye nuko hari amakuru adapfa kugera hanze, by'umwihariko ari mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, nawe burya ibiriya bintu bigira imvano, biragoye kugira ngo ufatishe neza amakuru neza 100%. Iyi ni inyubako ifite ubudasa ndetse n'ubudahangarwa bukomeye cyane. Ngayo nguko rero, ngayo amakuru twabateguriye avuga ku nyubako perezida abamo, ariko akaba ari no gutegura muri iyi minsi kuba yavugurura inzu, akaba yakubaka indi nayo ijyanye na viziyo, dore yuko niyo arimo nayo tutavuga yuko itajyanye na viziyo. Hasravist ndabakunda cyane, wakora ku ijambo subscribe kubera yuko ibyo dukora tubikorera mwewe. Rero ukanda ku ijambo subscribe bitwereka yuko turi ku 5/5. Amahoro y'Imana abane namwe. Iki ni H.E TV Nation. Hasravista ndabakunda cyane, nje ndi Jobless Mr. Kudos. Hasravista. Yeah.